Namba ya ciana nini kuoha nda ithiete ona mbere na kuongerereka gicigo-ini gia gicua-ini, undu uria uguciririe ritho ria kiama kia mawakiri agutetera atumia kiria kiuikaine ta FIDA, makiuga ihinda-ini ria mieri 6 gicigo giki kiandikithitie namba ya airetu 4,000 mohete nda na aria ni agatagati ka ukuru wa miaka 10 na miaka 16. Kuna mambo mengi ambayo yaweza kutokea ambayo yatafanya labda waingie katika shida za ndoa za mapema, lakini tukiwapatia ushauri mapema, tuambie kwamba waweze kuepuka na mambo hayo ama mitego ambayo itawaingiza kwenye mambo hayo, tutaweza kupunguza ile issue ya mimba za mapema. Murugamiriri munene wa kiama giki anireri akiuga ona thengia wa gukorwo kuri na maundu mangi macungiriirie kuongerereka kwa namba ino, ciana ikoretwo ikihuthirwo uru na kwanangwo ni undu wa kwaga indo ta tauro cia utheru, guku agithingata thirikari irore ihoto cia ciana ici keri na njira ya kuheana tauro cia utheri tuhu kuri ciana cia airitu guothe bururi-ini. Kuna zile siku za hedhi ama bidhaa za hedhi, tunapata ya kwamba kwa wasichana wengi inakuwa ni jambo kubwa sana. Hizo siku zikifika inakuwa ni kama wamegonjeka, hawana bidhaa za kujisaidia. Tungefurahia pia pad pia zipewe bure, na sasa hakuna shule lakini zinaweza kupitishwa kupitia na wale paralegals ama ni chief wa hiyo kijiji. Mutafania wa mihango kiama-ini gia FIDA gicua-ini agicaka ya kuongerereka kwa namba ino, augite kaunti ya Kilifi na Mombasa nicio itongoretie hari ciana kuoha nda na ngahiha cia kimucii, nacio kaunti cia Lamu, Tana River, Kwale na Taita Taveta nicio ciandikithitie namba iria nene ya ihiko cia tene. Kesi za GBV zimezidi na tumeungana na mashirika mengine kuona jinsi tutaweza kuhamasisha na pia kupitia mawakili wetu. Kama mlivyoarifiwa, FIDA iko Nairobi, Kisumu na Mombasa. Gukiri uguo ni mathingatete aciari matigirire ciana ciao iri na ugiteri mahinda-ini mari mothe, guku magikira mukana muhiu kuri aria makunyitikana na mahitia, makiuga kuringana na watho mundu angihahama mwana wa gatagati ka ukuru wa miaka 12 na miaka 15 agireirwo ni kuhingirwo kwa ihinda ritanyihire miaka 20, na uria wanyitikana na mahitia ma kwihiuhiria na mwana wa ukuru wa gatagati ka miaka 16 na miaka 18 agireirwo ni kuhingirwo miaka itanyihire 15. Tukaweze kumtunza na kumlinda ili kwamba asiweze akaharibika akapata mimba, hatimaye hata shule zikifunguliwa mtoto asirudi, itakuwa ni mzigo kwa jamii. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muringi wa Ngure.